Koalicioni ndryshojmë shpreh shqetësim se mjetet e parapara me ribalancin e buxhetit nuk do të jenë të mjaftueshme për mbrojtjen sociale deri në fund të vitit, duke theksuar se edhe pse Ministria e Financave ka shtuar 1.5 miliard denar, sipas analizës së tyre mungojnë rreth 3 miliard denar dhe pagesat e ndihmave sociale tashmë po vonohen për përfituesit. Со втората точка каде што вели додавање за организациите кои вработуваат лица со попреченост, вели се додаваат 150 милиони денари. Тоа тие пари се за 2025 година, кои што ги нема сервисирано Министерството за социјална политика, демографија и млади. Понатаму во третата точка, каде што се вели, се додаваат плюс 180 милиони денари за социјалните сервиси. Ако ние ја направиме целата анализа, покажуваме дека тука имаме мањак од 500 милиони денари. Alishan po ashtu shpreh shqetësimin se nuk do të realizohet kërkesa për rikthimin e orëve të asistencës personale, të cilat sipas tij janë shkurtuar në mënyrë të paligjshme. Përkundrazi, mendojnë se orët do të vazhdojnë të reduktohen dhe se ekziston rreziku që shërbimi i asistencës personale të shuhet gradualisht. Понатаму во буџетот не гледаме дека се предвидени парични средства за луѓе кои што сме осигурани преку Министерството за социјална политика, демографија и млади, каде што се нема предвидено средства за месец, ние пишевме за месец декември, но по целата анализа увидуваме дека ние немаме за месец ноември и за месец декември ќе немаме здравствено осигурување, што е фундаментално право на нас корисниците на социјалниот систем. Përndryshe, në Komisionin për Financa dhe Buxhet në Kuvend po vazhdon debati për amendamentet për rebalancin e buxhetit 2026, i cili sipas rregullores së vendit mund të zgjasë më së shumti 10 ditë pune, pas së cilës propozim ribalanci do të gjendet në seancë plenare.